Zaokruži slovo ispred vrste jedinjenja koja se koriste kao arome u prehrambenoj industriji. Alkoholi, karboksilne kiseline, estri, aldehidi i ketoni. Tačan odgovor: estri. U organske jedinjenja sa kiseonikom spadaju jedinjenja koja su vam poznata iz svakodnevnog života. Vi ste svi čuli za aceton, svi ste čuli za alkohol, svi ste čuli za glicerol. Tako da, evo sad ću u svakom jedinjenju reći po nešto. Alkoholi su organske jedinjenja koje sadrže hidroksilnu grupu. Metanol, kao predstavnik alkohola, je otrovan i on se koristi kao rastvarač. Ne sme se koristiti kao piće, jer u malim količinama izaziva slepilo, a u velikim količinama dovodi do smrti. Etanol se koristi u alkoholnim pićima, koristi se u kremama i u farmaceutskoj industriji kao rastvarač i koristi se u medicini kao sredstvo za dezinfekciju. Glicerol se koristi u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Karboksilne kiseline se nalaze u prirodi i dobijaju se sintetički. Svi ste čuli za sirćetnu kiselinu, za jabučnu kiselinu, limunsku kiselinu, mravlju kiselinu. Sirćetna kiselina se koristi u prehrambenoj industriji kao začin i koristi se za konzerviranje hrane. Koristi se zatim u industriji boja, lakova, tekstila. Estri su jedinjenja koje daju miris voću i cveću. Od kombinacije alkohola i karboksilne kiseline koji čine taj ester zavisi miris. Estri se koriste kao arome u prehrambenoj industriji. Od aldehida i ketona najznačajniji su metanal ili formaldehid koji se koristi kao sredstvo za dezinfekciju i koristi se za čuvanje različitih organa. Propanon, to jest aceton, se koristi kao skidač laka za nokte i kao rastvarač. Tako da vidimo da se estri koriste u prehrambenoj industriji kao arome. Dakle, tačan odgovor je pod V.